Midin Eddie Yusuf Awudu Muhammad, Menem Ofase. Nana Abna Ajimai, and Midin de Nafisa to Muniru Majid. Yedinina Eberson Mose from Tobre Cassiabo, and a sema Elcoso Ewo mine Mudima Cotinepano, Nitipono be any. Yenna him say, and that day, and I knew animal cremo for a do a mafasha cassia a chatto. Ashtown Cemetery for a call, yet Ashtown Cemetery for call, and in penny phone be quatrain como, yet the moon to move. Ghana man penny that John Dramani Mahama or your Franca 24 Edema NDC Chinia Kukuko Aman Yukono, Edin Simbi Ababe Tubia or say or not your two Abama say Ghana man penny were a fear Ebesimia, a dear obey woman mono, or man penny be and to me bida. Ara husama yansa ka free and crime pumpini mantem ni say oba tan bia hwe nyankopon anim a poison ono ani yemuma amoma to na nam wonse do Energy sema yansa ka e dey free Ghana card e na ya so ye ene sesisi we bie akonya to wa Ghana fo na bio se wa wantumi anya wo card no onso bra be ye wo de nsem wei ene afoforo pi ena mo bete kase etwa no ho fa abelfo tentam fidie kase asomche internet uko Facebook a yedemu live Ashtown News ye wo ho uko YouTube Instagram e ho so sa yedemu live ye twa ho aba ye ba da kenkan ni ntwere mu ebeto aso amamo Yamaya shofo nyina atena se emama kwa ababiem monje brai ne mfa kase ni ntwemu ento amoso se mo nyina mo bekae a eye na awotwi ne de betu manim se enefiade ene yenuam nkremofu edi o mafahye kese pa ne ebedi etire de besi bia ne bebre ahwefo ampa ne nua beye ampa yes Ashtown Series 40 hugu montene so ekotafo ene ehofo mpanyimfo ni bi kwatwetwe nkomo saa bre video ya etwegui ai wokohwe saa tafo chips ho a eye ka kese pa ne de ekoso wo ho party enam nam se wohwe se de esi koya ai ka se ye mpanyimfo yi ena ate wo mugu montene so a omugi wo mani saa na mra ye koduru ho ye agen se ye be pempanyimfo ni bi ne ene omo atwetwe nkomo enti ye pe opanyi bi o ye chief imam a oda Chipsa Islamic Center ani dindi Sheikh Mohammed Amin Yusi ene ne twetwe nkomo yenkotie se de nkomo no esikoe. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. Dedi kan ene da sonku cause ene Eid al-Adha ene ni da toso 10th Dhul-Hijjah ene ya dum establish mu asa abombaye sanne sifata na sawsha ene no Friday normally Friday prayers no sermons no koso ena won so abaka ho da ko ya de miru ya de kan no Eid al-Adha ene de sanne be ya yam kofa ya de bia ana ayebia mbeto yeso no ene mpanyefo etena se ene ahemfo nyina da wota fo ha se ya de enka be ya nka ma yan kopa so nkonko fa nyam bo ho because adom no do no ko hia wo ho a yantimi enkonto social distancing ana max face mask din asefo no ho no anhwa na yantimi ambo ho ban na hadiye your doctors for your nurses wa mbaba o mbe check o temperature asan wa betina se ana your wetima control sizes mo so be ya be ya ko suye na min cha dum alhamdulillah cha de esimi ebe shia na ye sallallahu for corners e wa ha na am say for corners ni ade em so on ka wa ha ko mo se bia ayama obi an so ba kama na asama de tuja ko na e bo hu de bia itama for asuntie ema bibia ko so kama sania esifata tinya kopo na ida na se otimi ama sanhie mu no aba na ya yesu bibia so kama yese ya twen akai be 1 hour na jimma prayers so sa abaso bibia so far e ko so kama emse ne aho bia ewo na mena ida na se ne tinya tamo so ebompa ede ma yakasa ya man ede ma mpanyefo de ma ya hifofo de ma obia se de be ya nshane de obia se enya ya person je person bia be come to ya mai te dudu no ade empaibo cause ende da no da according to ya believe da ya jempaibo ti ya bompa yo de ma muni na opo mo obia do ya bia enye adom enye nshira enye obia ntompo ba ne sia this time no le wa so bia mu no obia so e wa huntomu na ya de boni we ya abato so ama wiase
bibia kwachi no bibia nso besa akoso kama sanya esi efata em say woni message na edituja ewo Eid Adha ni dey kwan so enka no na omampanyin sise ye mu yeah capacity no mpa 100 sir but say nyame ya dom wo peja sa ban na fie so it mo building approximately capacity ben na mo share ni mo kwan se mo betimi ateki okay building according to sizes no hwa e from ha no e more than 500 it's also 500 and a change mo so be almost 500 they will probably almost be 500 na dey any say the be ya nya problem nti yen here say ladies first nti ma no ne mayo no and I fa mosque and my emrante no telephone e call four corners e abonti nti hwa dodo no a e wa wonten na nkofo no aba ne mo wafo no amaba no a em say pese be papa etnas no ye de build no ema omo na aha no build na ka emfa omo ye say no a em say number no e shere nyeduma no ye de bomba na say ye nhwe number no kwa e hwe say ne ba ya distance no bebom nti odi free me left ha bi koso ha nyina e man na ginai wodi ko hanso sa asie ho a ye for corner so ho na mema no ginai em say alhamdulillah domino de omo bai pa so we for speaker no kwa dia ya dia em say ye kan kwa na na eboa because em say no amafo am free man ne ba ye do mo free Dramani Mahama a wo ye Ghana mampanyi dada se Ghana fo man akwanya bio so mbe ye mampanyi wo man mu a jai eniema wo be ye wo man mu chese ebi mbada na ose se ye to abayi ni se Ghana mampanyi a wono ma omodo musika koto bank na guo no musika hunum te se wo se ya woti he ose to adwini mo metua ni nyina ama afen so ose se ye to abayi ni so mampanyi na asoafo awodo bebrebe o man ye de kwan ose ono o tete so mamu se hu se high sense no o tete so aba 40 pe aduanan onti ase akonekowu afen so se de ye wo free SHS no ye manu ma ono so wo store into so suku mu a omo ye nsanu nyuma vocational na training ye na technical no o ye ni nyina free afen so mantama hodo ne mensina hodo a omu ni hospital no ose wo be ye hospital akono bi de mfidi asort wa chese ebe scrutinize body nim kama edi ni nyina akwa kogum na afen so ne kra mpo no kana ne wo free night ko obi a chese wo free obi a e free dem free ayenti e say 50% atoso o mampanyin sese ye to aba yi na o yi ni nyina free kama eti wo sre Ghana fo nyina say afi o de mo nso ne hwe keke say ono so ebetimi aye na enye ono na eteso banks ni bigu ye no and there say was any mistakes it was said but we the return of John Dramani Mahama it was any free you see we want to us way na emfe ni ntwem obno mantem mu ara hosema yensa aka free ho ni say eya saloon car bi akwahia tipa track car ama emu ba ko afem ahwere no nkwa entremu chwe say eye oma no moti saloon car yi mu ye frɛ ba ko tie floss anane ene ye frɛ ba ko Theophilia anane a omo nyina edimfie dunu na nchemu sa bebo say omo ye politician bi a owo bono mantem emma na nkra ne kra fifie so omo ko ba bia kwa kwaje omani kakra we na fofia nto ata omo ka na timi ne kia ka bi akohia sa bra ye ka say Theophilia anane na oye oba no oye senko obekere wasi on de watu anana mo onse edo na be ma na efre ne tie floss anane no on de opre eje ne nkwa e wo sunyan ayaresabia sabra ye kan posifo ogun hwehwemu a omo hwehwe de besi bia no ye be sa de abre ahyefo oh na de akwa no wada na mo driver no kwa de minim tinye kum nipa de hye sei pa ye se wo ye wasi e yuko candidate asemo na mama mo hwi fa umra santimantem so be kaya ena no dwada kuru ya Ashtown Series kofa bai ye de nsem bi to ahwefo anim eye sukufo bi omo adjusu senior high technical school se omakodwia stabilizer bi ma chese taxi driver bi side omo ba school mo ma headmaster na nsem bebre dwabe circuit court atena asem no so edina no die ababonten na mpanyifo e kire se abofra na okoko wi ade no eye mofra so na omo ye ba ko a oka ho a ye friend say Gorgeousberg asamiti mpanyifo se onkodam dakoro onso ya abofra o se betwero nso hwe tia ye loko no hyem dakoro ne ye tia ne kituo bi na afen so eno achi no ontwia sika 1200 Ghana sika 1200 na wo fo metua
na saa de na owi aye no ye fa mpata aban Sem kwa no mu yetu ba ko na oka ho no so court say esan say ono aye na adwen say oje ne nkwa afiri nsem enkwa ne de ye wa wodi o na emom yolu you only live once enu nti ye say ono so onkonko hyem kakra na ofiri mu fi ono so de na say one day ono so firi mu fi a okena bio onje ne nkwa afiri nsem bio na ne kura mpo no headmaster na assistant headmaster na odi say nyam na say court say yama ne bail no obetua 5,000 Ghana cedis on fa mpata aban e wo say nyam na nsem a wadie no asem o na yen free sansem we so ne yen kɔ etifido mantem say nyina ye kaya you see on say nche na video bi ba abonten say ya bob ja bo maami abrewe bia wanya 90 years so wanya woye beifo we na Ghana man panyi bu afu den achimko no mbremu mi hu ni patenten gram abufu da wo say kwan kro bia o mo fa so nipa bia wo wonsa e wo maami ni wo mu bia ye nche no wo se wo ma na ye example say or build the foundation mama be no ye frem maami ne ekua denta or build the foundation mama no enti nipa bia ene kwan kro fa so maami ni timi free fie ebedi sa abedwom wa ye bo no ama maami na to na nam wonse edo no ye nche wo mu na sa bra ye ka sei omunsa kafa bai hene abro omunsa kan no so no afọ no so be point we kan ho ye pe omu hia na ehu omu sa omu nyina adwane enti sa bra ye ka sei de omampanyi bu ofu we na omu nya ne ba bi ne na twetwe nkomo ne ba ne sei maame ne wo manana maako 21 no no so krampo no 52 years na onim se de be yetie ifo na emom wonim se ahemfo ni nim hu bi kwan kro mo fa bodwa aye kofa ne maame ne betime begu na nim asem enti onso fo na nado de no so ti sabra ye ka sei posifo ati omu agu montene so aye hyehye nipa kro bia wo wonsa wo maame ne wu enti bia na onso akohie bia mesero na waye ne tentem omampanyi atwa sika pudu bi ato so se wa obetime hu sa mayo anu na no mo jina no so di poli ba ne na me se omukro mo se bai fo se maame no maame ne di 90 years na se wotimi kunipa bai fo kunipa ori nipa nam eti se wo kunipa na se wonya anwene nam a you are equal to bai fo ena eno na nchen esi saye ene wona wode ayira ne nyina no ena ye se onyi mu mai ensi wona kire se wode eno ano no o se obese bie akwanya e de ama obi bia se mo nso mo samran be ye card ni nyina foforo na de yadru su yi enkaibo eye letter bi aba abonten ye electoral commission ye maame jemensa na o release letter yi ne nsema o kanyina ne se eye enefia dey ene ntem na wakwa register wo se banbo nsem de o se mo muntum da se basa yo ntokwa ana covid-19 ye ntum na kra enti ye ne de ya na ye final phase of registration no shase na kowie 5th August registration no was say your safety is a concern into your sermon wa motin kai boy montema so na du mpesu aso a wakotwe ne fefefe ana about to come sa wabon ho modern pa o say ene holiday say wo ma anya adwuma wo e sign holiday ye be hye yesene ade ade o ma ya ade pa na final phase no na eno chese obi a onye ne card bia no obetumi akwakoye ene gisem na ma memfa wo free registration ho sensem so na memfa wo mra asante mantem ha kura ye fra ne se akokwan mo e wona yenya nkra se eye na anu kwasiada akwaside a amanfo ani abre won ho asem keto akora yegusu ha se yebenya abusuafo na ye no matwetwe nkomo emi se abusuafo no awerho nti omo era ho kakra na wose kwasiada a eba yiwodi na wotweda kama ewo akokwa amo ensem so ho pa wa wunua asem na edebe hu nti na obopa momuku no obatan etimi ahwetwe dia mponyankopon anim e de poison afra aduane ama ne madi ewu ewo tema Newtown se de na ye no na enchiremu betu oja se yesi ni kunu ema ni 20 cedis a week 20 cedis a week enti ye bopini abrantie bi e friend no Eric woye akeka na enra dai ni esi mesinfo bi won tem ho ya omoba omuhu nkura no
Yes, o mu hu no mo say na o mei ene de ye hu wo mo wo se an o mada enti se wo ne maami ba ko bi nso tifie ye ono so ta akoma nkra ne nwiane edi ti maami ne bi say enkra ye timi ade fiti ano pa bepem sam ne we de menti ase e no boru adan nim okwa wo so nkra ne nsa akeja o so nkra ne nsa akeja na ade ba ko mebufu ye metan oba na ni nsa nwu no hu won fere e no mo kan en half wo ku o mo kwa ne e bisa wa se nkra no we omada wo ku nkra no 200,000 20 cedis a week asemuni na unim anka odi enka shede akura fa mu ja obrewa bi bu na kase bia o ante mi ja me nan wa kire ha ya aba na nka odi ege sa enne sesa na bebre ye enkro mo children so mnye omu nyina na o ma me mawu obi wo ho asa na kadi fo mu ko jampo ya wo hwe oba anim a odi gina wo pa sabi na na da bi o ni no nim se ni ti na be ho na na asa na koto na ni kunu ne kura na me hyehye no be ma no e na me pe no na me minyane nso a me wo questions a me bisa no ensema me bisa be ma no asemo na we dey enigisem e na aba krata bi aba be to abonten e joint statement ye be cheskana e free we dey e chen sika e mu od de papa na ene say Ghana Health Service and Ghana Education Service account boom join together omo say omo de krata bi aba to abonten na krata ne mu nsem nya ne say eye ye man na omo ko school 22nd June ye etite kire he no epanyifo say afei dey go track form 2 for no ya mo kwan na omo mra fie na salary so omo mehye omo san no enam ni bi nchingu omo dodom na afei so ode aseda kese pa e ma Ghana mampanyina na dodan kwaku fodo say ya bi mu nyina watini aso asoye mienu asene na chese wa boa mofrey PPs ahodo ene chese o mampanya ya de wa ya de eti wo bona ba so pa na mmom krata ni mu ono mpanyifo kire se uye suku na se wanya COVID-19 case yi bi da na se embese na watwi mienu ya edentamu yi no unya case bi ade a obetima ma mofra nyina abafie afei so se wo yesuku na wunya COVID-19 case ikura da de COVID-19 no so osuro osuku ni nti omamu a wososo mankura no enkofi na ne krakra no se wo yesuku na wunya COVID-19 ni bi na ensankoda nchen be na wotwe mienu ntam ya krata ya beto abonten wase anya bi a enkura na wanya bi no mon quarantine wo mu mo fo mo ngu dem afei mo nya contact tracing na obi a mususu se yade no chese one wo mu a wo manya bi na nya nkita hudie bi ano so no mo fo mo so enka ho na mo fa krata anase mo mfra awofo e mo mama ne se na asie enunti enfam free Ghana card mo nsensem no a abeto dwai no eye se COVID-19 yi mu a chese abato komisampo onya hu ne ho anu nwie ye no yesa ede Ghana card yi besa betwitwan Ghana fo akwemu ana we obi wo ha ne Ghana card no ye registration ni say went me anya bia just oko penny pemienu bi ma omo beboa no e ma omo ye Ghana card na say si akwanya aba say monko ye say eye pa say ye de nhihye ye nso agu kwan mu say unim say wonya wo Ghana card na uduru hono ma wasa ode hand sanitizer ene nioma eka ho ni nyina egu akwam ansa na akoye wo Ghana card ntieye no sebra beje na emomwe registration ya ye omo nya bi kura mesra hye ne so we nya enkura na omo below 15 ne de ne ye wo omo ye 15 na abeva abato commission ye mass registration no eno a na ye sade ababiu se dodo na ntumi anye esan long queue na chese ewo ho no enu nti e na aba ne sa se nyina na enimu da kese medikai nikutwie num enyago na sa na no mampanyi kasa no nema no bibi start free first oh enu matu na me ka se chance free ni na ka ko so oh na me se ma register wo me comedy kan ye ba no na enantwie bi ni esu wo ho chese omo hu se de adrede die jise nyame na bem ai so why you so baji wani kwa de abetima kwa kwaji wani na se wo se first na o kan ye no eno ye eye asore ntoto ye ne oh okay na se bia bas ne de oh okay oh kwa no abe frame okay na ene akoye enkremufo da kesi me pese ye be che ensem ba ko ye bia de afa ye nwa no mu enkremufo se wo hwe afahye ya afi bia enkremufo di edi na se enkremufo edi o mafahye ya
emfa ho so ye Kristo ni ana so ye nkremoni enam no se oka so bewe nko ade a obenye biare anope ye call reporting no meko na say awa chi o se kwenkwen o se den a omodi omo chese chinchina mi bibie ni wanye na adan no ani na manu mato oh na saa ne chese dia na ntwe no endra mi kotwa mu ofie bi na ntwe bi odbo ho se tie ni anope mi kotwa mi ntwe na kase oh say I am hihie nti wa fon na asem a meken no enkremofo no ase omoyem je chen a Christopher pa no correct na ye free Abraham kukum no kukum de na asantini de owo so omoye ma no omo be ya ma anokra na nchen obi wo hwa na atade a wodi shey last year wo shey enso afa no ensu Kristo ni edu Christmas wo hye ni nwia ono na pam foforo wo hye ni nwia de hye ni nwia senya no aka na wakonye bi aka afa ho wakoni fie kura wanu aduane no tese yehu wani atam aduane nesie eno so mponye na ntwi wa akokọ ohun ne ni bo so a no watam asie afa na obebo hia dono akiro hye nya mesi me metuba o utuba oh ano pena me ka chem sister metuba na Kristo asema woke Kristo ni bronya opata de foforo Easter opata de foforo ansa na eduru Pentecost day kura mpo so opata de na no na nchen ko bi wo ho akosi ade bia wo pese wonya atade new de ba sorry be kire tie se ye Christopher no ye nyankopon ne yesom no yesom honam ani niema obi wo de bia Sunday bia minim sorry bi ni ladies omuwo enti se Sunday ni bedru no mi me anya na wo wanya mintimi ma sorry enso obi kotofo sa na ne bere no ai obi wo no be ko pam shepe ahye na mi makoyi mi de bend down boutique 2 cities no still na me de no so no na ni bere na ope ani bere me ntwa wa no eye se obekaya afiye mu no ebra o mampanyi de nhya hodo to ansore ne nkremosuma hodo no yekoye report bi wo Islamic Center ya na yekoyi ya na opanyi bi a me mboni din me hu se atade a na ehye no fade wo si etue na isisu ne se saa nwom no de ewo ho afebol ebebo ama nkura echirima no mo hwe no mo peke enti eno no na oka besi se saa ntade aye hyehye obi kwa asori agise wonya atade foforo ene de ekeka ho no saa ne mani nyina wo se tuotwa na obi a wogina saa nwom ho na wo obu ni mu no okoka che na wo se wo som nyame woni na koma mu na woni ebisa ho se wonim Kristo a obekọ fedi 40 na bia akotena ho enti Kristo som no enye yakoma mu eye enisuo no na ekopie wa akoma nim eno kro na oka no obe hu asofo bebre no na wahye kotu kuntan na ene mabobom doctor prophet mo Elijah ha send trouser pampe na tu bom se ayi no bayira ya hye bubotu as a blocks penyimfo mu di wo machi no o manim no o dressing crack ekemanipa ekum obe hu kremoni abayo no dress kama sine na ase eti aya na omoye de no munya kum enso on se sa atade drobi no mo hyeri na eyo mo afe enso no omunya kunu papa ware no correct na ya dress yi ho no ye nya kwa ya achakura bi ebi go dey go 3 days 5 days na egu ya waka bi ada na omo ware ye na de kyen we se omujai ne asa pamo na mana ba tia ube hu kremoni se wa toka kakraka za tipa tracks ahudu yi twem ube hu atimi atro inshallah hu se awade aye bi dada ube hu Kristo ni so a wa toka kakraka no nyame naaye obi da bi ebe yi da bi any nickname akese asemo na your friend say accident kwenhia ekosu ade bechi ade bese bia first na ya kwenhia ene kwabna 19 ni aba betena kan ho sini ni emebi wo ho ye be ya masa na emani tu atwa on se sa na ema we nyina no adana me ka se ye mpanyifo no enime bi wonu ma e wo se omutumi bafo hwe ena no ye call na wotwede wo sakra wo no omo sa 4-wheel driving just say omo vani panya hwe ah he god be pia wato atwe be na to amena mu kra ni on fa ho kra se be bia wutwa kwan kra ye zebra on fa ho so de be bo hey traffic light is so kra mpo still obewuda enti aya na se ekwan na so kwan ho ekwan ne ka ho ekwan ne nye eti ka no kra ago ka na wo nyina wa bre o I am ranting ni bi so akogina okra so aye feel common one see the driver be yama abranti on
no dina te woni dwumadi ya kikama funu ne kikama dampan so on say aban e wo na afamu de ebio nso e a driver for omu pembrika kododo che salon car we no okokọ hwe nkofo ma agu no obekum na no ya no aman for ma na sese no asese ni pa bone for sem e koso dodo wo man mu ya sempa no na kwa me best fight one so kwa me Unya ba kokra ani abrewa de oye beifu debi abrewa bi edin ye beifu edin ne beifu sa ni papa no fisemi a empanyufo no asa omoche wo ho niti say obi a na odi bone eno ya edwo so obi akotwa obi sa esan 6 cities nti 6 Ghana cities omako birthday bo me besia na mfa to agiane ko ama de ma 6 cities na ya pona 50 Ghana na so sound se mama 50 Ghana me ma 6 cities nti me mpe 50 ebom ko fam 6 cities ma me ye what can I say to you wajina ho wajane kodum nika na ada nti na omo yesa na wajina ho enhwehwemu ne yanam eyeme akoko amon so sa branche kama ni monyamfo kama makune ye asa ayanti a adeche yeso ehunufo na me dey embe dey kura ya communication tax na wo say wo yi 50% na fi wo kura che se o kasa your friend say talk more deduct less o kasa bibre ni atikete yo yate gum na gum o ministers sisi me hu say minister ba ko bi atweniti say o pe MP wo constituencies ni mu biti me sure say e dey amagum okay and emraso Ghana Union Movement and ayesa no emra so say we say ye NDC NPP sem no na ye ma yes system kakra no ye sabi ye hunu nyansa baka say mabunu na hu say ewiase na ye wo no enye MPP ni NDC asem education no ye koma oman no etumi siye yes education bi adwinwa biye kama fa ho ne de MPP amanyeko ye enye nkwa de obeka wo de meka na me bedan o kan nkwasi aba amokoto ye we nyina yasem me hwe nanim di na me say NPP ba power wo discover show nsem NDC wo ba wo discover show boto bien ho ba wo do so adwuma a wo hye no eno na wo didi fi enti meka say abafo a yekoto ye say de wo ke me nye NPP ni na me nye NDC ni be say de wo ka no NDC ba power wo discover to boto ai say no de ya na neme mu ye na me say galam say fo ko mon kan sa nasemo na for yini bi etwintwam wo social media eye papa yenwura manpanyin ameka say eye far better than the John Dramani Mahama eye no example say ofa ekwan a omunyina ya akwan nanso ofa obi chebi lamte ni road na omanpanyin Kufuor do tisu aye ene Kwame Nkrumah circle ya overhead yo omanpanyin Mahama so aye na materials omanpanyin Kufuor do use ye no edosun bebre echen de Mahama use ye nanso Mahama bono was so change for the year. Sa Ghana Infectious Disease Center ya you see ya na ya share singlet enre ya de kan ya komwa mo eno eka omanpanyin bo wo ho no eno kwampo a eye fresh a chese ena eni ho a wama na bo ho no eka no kitwa bi 10 cities dey say me dey say na mateme dey so ebetima ba say esa say NPP for so de o me dey be tuja obi a de ne dey be